Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shujlla Dioshuan Rimaj. Runaka kikinllatak Diospaqman khuchuyay tukunqachu. Runaka hawapachaman paqtankapaqqa Dioswan shuk rimaqta ministinchu. Achkakunami kay mundupika Dioswan shuk rimaqta mana charishpaqa runaka Diospaqman imashina mana khuchuyay tukushkata krinkuna. Waranga mañashkakunami punllanta hawapachaman rikunkuna. Shinapish mana Diosta mañashkakunachu. Ashtawanpish patsak watakuna ñawpaman kawsaq runakunata mañashkakunami. Kunanka kay runakunaka paykunapaq llakikshunku allinishka kawsaymantaka hawapachapi kashkata chinallataq Dioswan allita ruraqkuna kashkamantaka ñukanchik chayman chayanapi ayudankapaq kashkatami krinkuna. Shinapish Bibliapika hawapachaman chayanapi ñukanchikta ayuday tukuqka shuk runalla tiyashkatami riman. Payllami Dioswan rimaqka. Bibliaka ninmi shuklla Tayta Diosmi tiyan. Tayta Diosmanta runakunawan runakunamanta Dioswan rimaqpish shukllami tiyan. Payka runa aychayuq tukushka Jesucristomi. Primera de Timoteo 2:5. Jesucristo llami Diosmanta runakunawan runakunamanta Dioswan rimaqpish. Runataka hawapachaman chayachunka payllami ayudanqa. Chashnallataq wañushka kaq runakunata ama mañachunpish Bibliaka harkanmi. Bibliaka ninmi muspachik yumbu kanatapish adivinaqkunatapish supaykunata mañaqkunatapish wañushkakunatapish ama imata tapunkichikchu. Kankunata mandaq Dioska chashna ruraqkunataka manataq rikunachinchu. Deuteronomio 18:11-12. Achkakunami unay watakunata Dioswan rimaq karikuna warmikunami nishpa paykunataka chikanchishkakuna. Shinapish Bibliapika kishpichinkapaq mayqan poderta charishkata rikuchinapika ishki yuyaywan mana sakinchu. Jesusmanta rimashpaka Bibliaka ninmi pishukta kishpichikka mana tiyanchu. Kay pachapi kawsaqkunata kishpichichunka Dioska pishuktaqtaka mana kushkachu. Jesucristo llamantami ñukanchikka kishpiritukunchik nirkami. Hechos 4:12. Tukuy mushuk testamentopi kriqkunataka shuk runata mañashkataka mana rikunchikchu. Warmita kashpa karita kashpa kriqkunaka Diosatami mañaqkuna karkakuna. Cristo Jesucristo llami hawapachaman pushaqka. Bibliaka San Juan 14:6 ninmi shinanikpi Jesuska kashnami nirka. Ñukamari ñampish kashkata willaqpish kawsaytakuqpish kani. Yayapaqmanka pipish ñukallamantami shamuytukun. Kay yachayta tukuchishpaka Tayta Diosmanta runakunawan runakunamanta Dioswan rimaqpish shuklla tiyashkatami rikunchik. Payka runa aychayuq tukushka Jesucristomi. Hintikunaka ashtawan pishuktaqta mana mañana mana mashkana kanchu. Bibliapi mandaq Dios nin ñukallami mandaq Dios kani pishukta kishpichikka mana tiyanchu. Isaías 43:11. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com Mankishkai, Pagillata Guyashkamanta.